Ke le dumediše lebitso le le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste, lebitšong la Ntate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. Ke kgopela bana bešo a re kwale matlho re khubame re rapele re leboge Modimo. Modimo wena mogaugedi mophološa batho le gone re gopola mohla mogolo wa poelano ye o e diretšego rena batho ba lahlegi. Wa re bulela tsela ya go boela go wene ka go beleša morwa wa gago molato wa rena le kotlo ya rena, yena a yana tšo phateng ya Sefapano. Mong wa rena Jesu re a go leboga ge o tlemile pelo ka lerato le le sa felego, wa ikgafa o rwele malwetše a rena, wa re lwela, wa re hwela, wa pheta topololo, khunologo ya rena batlengwa, phološo ya rena balatlhwa. Morena sefapano sa gago a se fele se ba setšhabelo sa rena ba re swanetšego ke go latlhwa le go otlwa, ba re felago re theola ke molao wa gago, ba re felago re begwa ke letswalo la rena, mme o re khutšiše dipelo ka kgaogelo le ka tebalelo le ka poelano ya mo sefapanong sa gago. Gomme o re rute go ila sebe le go hlatswa makgopo ge re bona bogolo bja kotlo ya sebe mo ditlaišegong tsa gago, ge re bona bogolo bja lerato le o re ratilego ka lona. Le gona re kgopela gore o re thuše ka moya wa gago tumelong, re phele mme re be re goroge bophelong re botile wena monamoledi o mogolo. Amen. Ke le dumediše bana beso gape mabitsong a mararo, lebitso la Ntate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. Ke le dumediša bjale re tsena lengwalong la rona la lekgono le re le bonago bukeng ya rena e kgolo, bukeng ya Johane kgaolo ya 3 tema ya 16. Ge o le bone o tshwana le nna o le fumane le buisega jaana, gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa a ba a le nea morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ka a lahlega mme a be le bophelo bjo bo sa felego. Amen. Morena Modimo a theose moya wa gagwe, Morena Modimo a re tshele ka mokgwa wa gagwe, mme re kgone go boledišana ka lengwalo le. Gonne lengwalo le ge ke le leba le bolela ke lengwalo le le re rutago ka lerato. Wa tseba ge o na le lerato o ka ikamoga dilo tsotlhe wa e direla motho ka lerato, mohlomong wena wa sasale ka sepe. Ke lona le ka jeno re bonang Jesu Kriste a re hwela sefapanong, a ya Golgotha, lerato la Modimo le a re ratileng ka lona la isa Jesu tseleng ya sefapanong. Ke a le dumediša, ke sa boeletša, ke le dumediša mabitsong a mararo la Tate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. Ke tumelela sebaka se ke se fumaneng se ke se filweng, ebile ke kopile gore ke dire bjalo, gonne ke tsatsi le legolo ka jeko, ebile ke letsatsi leo e le gore ditsela tsa rona di tshwanetse di be di le maleba. Mo mabanyaneng mo bosigong re kwa ba re Kriste o ne a tsamaya le barutwa ba gagwe go ya moletlong wa Paseka, mme re utlwa lefoko le le reng Jesu o ne a roma Petero le Johane ge ntse ba le mo tseleng, a ba raya a re tsamayang le tsene ka motse, mme motho o mongwe o tla kgatlhana le lona a rwele nkgo ya metsi le mosale morago, mme ko a tsenang teng lore mong wa ntlo le re moruti a re ntlwana
ya me ya baeti e kae kwa nka jelang pasika teng le barutwa ba me. Kriste o roma banna ba babedi gore ba ye go bua, ba ile go kopela le go botsa ge o utlwisisa lengwalo le ka re le mpotsa gore temana e ka re e mpotsa gore go ne go ntse go na le di-arrangement tse ne Jesu a setse a di dirile, gonne o ile ba botsa gore moruti a re ntlwana e umpetse yo gona e kae, ke tlisang baeti ba me gore re tle go ja pasika. A re ene o tla le supetsa ntlwana e kgolwane e fa godimo gore ba baakanyeditswe teng. Baruti ba fitlhela go ntse fela yalo, barutwa ba fitlhela go ntse fela yalo. Se se rayang gore go ne go lokisitswe. Jesus had made preparations, gonne ga a ba roma o ba ra a re tsamayang le o botsa, ga a re le ye go batla lefelo la gore re ka yo jela kwa teng kampo re ka etsa, a re tsamayang le ye go botsa gore ntlwana yaka e fa godimo e ke tshwantseng ka tla mo go yona le barutwa ba ka a e siamisitswe na. Mong wa ntlo o bolela le barutwa ba gagwe ba ba romilweng, o ba netefaletsa, mme ba boa ba isa lentswe kwa le tshwanetseng kwa teng. Jesu le barutwa ba gagwe ge lengwalo le bolela ba re ba tsena ba dula mo dijong. Jesu a ntsha lefoko, ba le mo dijong, Jesu o ntsha lefoko a re ammaruri ke lo raya kere mongwe wa lona o tlo ntshwarisa e bong ye o jang le nna. Rutlwa Jesu o setse a na le ponelopele ebile o setse a itse gore go ya go diragala eng ka ene, ke mang yo o tlabeng a mo tshwarisa. Baruta ba hutsafala ba re, mongwe a re a e ka nna nna, o mongwe a re a e ka nna nna, fela yalo, mme ba se kry-e potso e karabo epe. Jesu a ba tlogela ka yona. Ge ba fetsa ba tsena mo tseleng go ya Getsemane. Ge ba tsena kwa go tseniwang kwa teng, Jesu o laela barutwa ba gagwe gore ba sale ba nne fa fatshe ba ikhutse. O tsaya ba bararo, o tsamaya le bona e bong Pitoro le Johane le Jakobo, o ya le bona ba tsena ka mole. Ge ba tametse kwa tshwantseng a ye ko teng, o ba sadisa fa a re salang fa le se robale, salang fa le se robale, se se rayang gore le dise, se kebe go senyega sepe. E re ke tlhaga ke kerentse le ntse fela yalo, mme ene a tswelela ka leeto la gagwe, a ela kwa pele, a iketlile, a tsamaya. Ba re a wela fa fatshe, Morwa Modimo a rapela a re, Aba, ra dilo tsotlhe wa di kgona, tlosa senwelo se fa go nna, fela go se nne ka fa go ratang nna ile ka fa go ratang wena. Monna o setse a tshwere ke bothata ba lefu, o setse a tshwere ke bothata ba go ya sefapanong, o setse a itse gore ga gona gore ga ko rwala sefapano, ke a go se rwala, mme ke a go shwela batho ba Morena Modimo a nthumileng gore ke tlo ba shwela. Jaanong a boa a tlile go tlhola barutwa ba gagwe, a fumana ba robetse. A raya Pitoro a re, Simon, a o robetse? A o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela? A boa a tsamaya a ya go rapela. Ge a boa gape o fitlhela la bobedi ba santsane ba robetse gape, a ba tsosa a bolela le bona. A tsamaya a ya go rapela la boraro, mme a ba tlogeletse molaetso a re, tlhokomelang le rapele gore le se wele mo thaelong. A re mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa.
a tsamaya a ya go rapela la boraro. Ga tlhaga ba santsane ba robetse banna ba o ba raya a re tsogang re tsamayeng, bonang yo o tla ntshwarisang o atametse, bolela ka Judas Iscariot, yo e rileng ge go diragala ge ba fetsa go ja, morena a sena fetsa go ja le bona mo bosigong ba maabane, a feta a moraya a re o mongwe wa lona o tla ntshwarisa. Go ya ka mokgwa ke tlhaloganyang le ka mokgwa ke neng ke utlwa ka teng, o ka re ge ba setse ba ya kwa Getsemane o ile a timela mo lefifing lona le go ne go le bosigo. Ya ba gona ga ile go bonana le batho ba gagwe bao a neng a memane le bona gore a rekise Jesu. Jesu ge ba boa mole ba tsoga ba tsamaya, ga ba riane ba tsamaya ba tlhagelela batho ba Judas Iscariot, o ba file le gore le tsebe gore ko bereka yang. Ge le ka bona fela o mo ke tlabe ke mo tshwara ke mo suna, le itse gore ke ene yo le tlabe le mmatla, ke lo ene lo tlabe le mmatla, le seke la tshwenyega le mo tseye. Jesu o a tshwarwa, Morwa Modimo o tlhagisiwa ko mokgotlheng, tsamaile le bone mo matsatsing kwa morago kwa wana tla re Pitoro morare wena o tlo intatola ka nako. Pitoro a re nka sekebe ka go itatola le ge go ka be go se diragale le go ka digala eng, nkampane ka šwa le wena ge e le gore ke tshwanetse ka go swela. Re utlwa ba re ge a ntse a sekisiwa bosigo, Pitoro o lebetse mafoko ale a Jesu a mo rileng a re wena o tlo intatola mo kokosing ko le gararo. Ba botsa Pitoro ba ba leng mole ba re mo go wena, ba re mara wena o ka re o tsamaya le monna o. Pitoro a re manna a ke mo itse monna o. Ba boa ba mmotsa gape potso ba re mara wena o ne o tsamaya le monna ole. Pitoro a ganela gape, ya re ga yo ganela la boraro Jesu a gadima. Pitoro a tsenwa ke tsebe-tsebe, a gopola mafoko a Jesu a gore o tlo intatola mo kokosing ko le gararo. So tsatsing la kajeko ke batla re bone tsela e bokete e Jesu a simolotseng mo maabaneng bosigo go tloga ko the upper room ge ba tsamaya ba ya kwa Getsemane, ba boa ba tsena ba tshwere Jesu a tshwerwe ba mo isa kwa go Pilato, mme bapresiti ba bagolo ba le teng ba lwa gore a tlhatlhelwe a bolaiwe. Pilato ge a tsena Jesu a fitlha a re a ke wena kgosi ya Bajuda, a mo araba a re go bolela yalo. Pilato morago ga dipotso tse dintsi tsa bapresiti ba bagolo ba mo tlhotlheletsa gore a atlhole keresete. Pilato a re ke direng ka ene? Ba goa ba re mmapolele sefapanong. Pilato a re o dirile bosula bofe? Ba goa thata-thata ba re mmapolele sefapanong. Morwa Modimo o neelwa bapresiti le sesole gore a ye go golegwa. Monna wa Modimo o pegwa molato wa senang one. Bona ge ba bolela ba re dinako e ne e setse le mo mosong, mo nako e ka nnang ya borobongwe, ge ba montsha a bofilwe ebile a re setse kgare ya mmetlwa, ba mo isa tseleng ya sefapano. Sentlentle ge re botsa potso re batla go batla bonnete ba taba, re ka botsa potso ra re e le gore Jesu o ne a dirileng kampo o dirileng se se kana-kana seo a tshwanetseng gore a rwesiwe kgare ya mebitlwa, a bopodisiwe sefapano se se tona-tona se se kana gore a ye go fegwa kwa teng. Jesu o lwelanna le wena, Jesu o swelanna le wena. Re tshwanetse re ipotse potso ya gore na re sentlentle Jesu ge a swa go le go kana-kana, utlwa botlhoko bo kana-kana, rona re phuthile matsogo re mo lebeletse, ba bangwe ba rona ebile re celebrate, re e tsaya bjang. Ge e tloga foo
ba mo tsaya motho wa Modimo ba mo isa ko ba ratang kwa teng. Monna yo mongwe botsa potso a re, why did Jesus have to die on the cross? Le nna ke potso ya me e ke e botsisang ke re, why did Jesus have to die on the cross? Jesu Kriste ke ka ntlha ya eng a ne a tshwanetse go swela mo sefapanong? O ka batla potso, o ka batla karabo, o ipotsa potso, wa kry-a karabo e mo go wena. Jesu o swela nna le wena ko sefapanong. Jesu Kriste o swile mo sefapanong gore a rekolole rona, a re reke ka mmele wa gagwe, a re reke ka madi a gagwe, a re reke ka bophelo ba gagwe gore re tswe mo sebeng. But Christ died on the cross to redeem mankind. He died on the cross to save us from our sins. O swetse sefapanong gore a reke dibe tsa rena, a re phumule tsona. He died on the cross because he loved us. O swiletse mo sefapanong gonne a ne a re rata ebile a re rata. Ke ka moo Morena Modimo a mo tsere a mo tlisa mo lefatsheng gore a tlo shwela dibe tsa rona badira dibe. He died on the cross for the forgiveness of our sins. Kriste o ne a sena molato, Kriste o ne a sa dira molato ope, o ne a sena sebe sepe, o ne a dira dilo tsa gagwe ka go tlhompha le go lerato la gore o romilwe ke rragwe gore a tlo dira tiro ya gagwe. Monna yo mongwe a tlhalosa a re, the heart of the story of the Bible is the sacrifice, go tswa setlhabelo, made by the Son of Man, or made by the Son of God on the cross for man. O tswa setlhabelo, Morwa Modimo a fego mo sefapanong gore a shwele motho. O swela nna, o swela wena, nna le wena the pains is going through them. Ene nna ga di teng mo nna ebile ga di teng mo wena. Ene o rwele makete a rona. Motho a tlhalosa re the cross e re bolelang ka yona is God's instrument of peace and reconciliation. A re sefapano se re buang ka sone ke sengwe sa dilo tseo Modimo a se dirisang go dira kagiso le poelano. Gore Kriste a lwe bokete bo ba bolwelang bo go rwala sefapano fa pila sentlentle go diragala eng. Christ ba morago kwa go ka botsa potso nka go fetola ka go raya ka re kwa morago kwa ge se ne Kriste a botsa bopitoro gore na re batho ba re ke nna mang. Batho ba re ko ena Elia, bangwe ba re ko ena moprofeti yole, bangwe ba re ke lona la rena ke nna mang. Pitoro wa rabile a re o Kriste Morwa wa Modimo, o Mesia. Kriste a re o tshwere nnete e feleletseng, ene ga se wena o e bolelang yalo ebile ga o itirele yona, o e boleletswe ke Modimo go tswa ko magodimong. A re mme mo go wena ke tle go aga kereke yaka. Se sefapano se se rweleng ke Kriste se ke sefapano se se creatileng kereke. The cross created the church. Monna a re if there were no cross, there could be no church. Ge ne go sena sefapano go ka ba go sekile go nna le kereke. The church is operating today ka ntlha ya lefu la Keresete mo sefapanong. And we are the church. We are the church. Ke rona ba dirileng gore Keresete a namele sefapano, a namele thaba ya Golgotha, a re shwele gore re kgone go phela. Ka tšeko ke fa re ya phela dibe tsa rona o di rwele motlhanka wa Modimo. E re ke fetse ke go botse gore by God's design, the church and the cross are tied together. Go ya ka popo ya Modimo, kereke le sefapano di tlemagantswe mmogo. Nna le wena, what are we doing? Gore kereke ya Modimo e tsoge, Kriste
ene o re šwetse he volunteered go tswa kwa loe a tlogela bophelo bo ba neng a bophela kwa legodimong bo sena mathata bo sena dintwa bo sena difapano tse a di rweleng a theoga a tla mo lefatsheng gore a tlo šwela dibe tsa rona. Nna le wena mo letsatsing la kajeko ke kgopela gore sefapano se le rena re se rwale, sefapano se le rena re se rwale, re tsamaye re ya go batla go itse gore Jesu Kriste dilo tsa gagwe o di dirile bjang le rona re di dire bjalo. A re mo motshegareng wa letsatsi ge motlhanka wa Modimo, Morwa wa Modimo a se namela sefapano sele, a se namela thaba ele ya Golgotha ele, a e namela mo sefapano seo, e be gore nna le wena re na le ene. And ke re utlwe gore Morwa wa Modimo o re ruta kae, gonne o na le kagiso kwale, o na le tsotsotlhelele, o na le go itshwarela dibe, o na le gore o reka maphelo a rona, o reka melato ya rona, o tswa madi, o tswa mefufutso, o tlhabiwa le mo letlhakoreng ka ntlha ya me le wena. Nna le wena ra re ke a morena le Modimo a re tshegofatse mantswe a re a boletseng, e nne a e leng gore a tla dira se se tshwanetseng ebile se se kgatlhang sefatlhego sa morena Modimo wa rona. Ke bolela yalo mabitsong a mararo, lebitso la morena Modimo wa rona le la Morwa wa gagwe Jesu Kriste le la moya mokgethwa. Amen. Gore a tla dira se se tshwanetseng ebile se se kgatlhang sefatlhego sa morena Modimo wa rona. Ke bolela yalo mabitsong a mararo, lebitso la morena Modimo wa rona le la Morwa wa gagwe Jesu Kriste le la moya mokgethwa. Amen.